si re-election Dokok pelong dan epena masih dek itu dalam mahal penciri jain gaji. Awalam mana? Kachari bongkar dan cari lo, kalau kau kini tu dikar kamu tu cari lo, re-election tu tiket, lasi re-election tu tiket kau kan, lati cari yang lo Kachari, Atum lo singa tu dah, dan cerah itu tu. Lasi ini cuma kasih sekarang dia nak soal, dia soal ni nak soal, dia soal ni. Yang semua orang kan ni election hidup bila perempuan di pasti pusat ni. Yang semua orang ke haitan, perhutang bahkan orang kita perhutang dia lagi, nali langting lagi gunda pan tak cepat hitung. Si re-election Dokok pelong dan epena masih dek itu dalam mahal penciri jain gaji. Awalam mana? Re-election ni apa yang mati? Rapan ke pamang lu mati. Nolak. Lapen itu bangge, ini tu APHC ke kapacu baik bawa bangge asap takkan gel. Yang si re-election Dokok pelong dan epena masih dek itu dalam mahal penciri jain gaji. Awalam mana? Re-election ni apa yang mati? Rapan ke pamang lu mati. Nolak target forget state government power of pon epo. Pon pin itu kan berlaku mas constituency advertisement pilu. Hawai, rasa terlalu dapat kerja mas constituency. Nak pokok tangga di pasal posisi tangga semua. Lagi, awal itu bersih tapi dia kompas dia bersih. Jadi, dia kalau saya membuat lagi membuat orang lain. Lagi membuat itu lah otipsi lah election non ke datang election ke cancel depo. Itu re-election Dokok. Lah hello. Lah re-election. Kon ti ko matak nang le don tak ni kon sa lake high court leke high lo te hadi re-election ke Dokok ko an ke high court bang high ji po lama bang ke itum tu chipun athe mahala article constitution long article 243M po long do pen ZC po long ta do lake la panchayat allo pen ke hadi sik schedule a area ke thang da kam claim un e busiada ke tok do ante chuge hala State Election Commission ke lake Panchayat allo pen sika salam ke lake part 9 pen article 243 ke pen sika salam ke lake Panchayat aphat halap atum si election pape do akam pape claim ke di la sinon ke damtang la council election ke lake Assamese tungi pu oboidho nirbachon lo lake laka aron ripen kape do ai election la si aron ripen pulote India em parliament le election dosita ha Pakistan allo pen election pe dorong polite lake chok silu kan di lake jong hi sita mission ji mene ki hai ta hai ji mene sita hala bange Pakistan allo pen polite lake jong hi sita lake aron re a election lo la posinon ta puson thak thaksi Panchayat rong su Atum election ke pedoji aphansi non ke council po ana ke thi along singa pedo tu angel atum ke aja kong we putang et ke di la ke itum chini lor la ke ka kis ke ilitum highway ko la ke angel re election ke do
kai ka hai ga lidet ke chuta ai nge non ke munit muluk ke du anda non ge wang chu et lo EPHL sia lo alang litung ke rem thu ke la ke rem thu ke khatang lo non bang ke BJP to bang ke la pen EPHL si tu ke la hai vek por la si alang litung ke la re election ban pheri Kupilo peri nang yalam gitu, alang litum yung si mesen si claim mo sonde peri nang nile alang litum, kahin nula ke claim mo si alang litum peri le, kacong hu opor le, nasi ka peri. Re-election ni lagi dovegi, siksidu non dahala constitution kitab long lang ray non he, article 243M long getok do, halada kipula po hello, siksidu a area ar loke, ponchayat aron penke jat ason da klemun e pulo election an chot kalilo jat ason da klemun e pulo anke non chuke damtang a election ponchayat aron pensi election apedu ande la so election ke aron ri pen ka pedu election pinaklo ke lake na si high court ke lake aron re kam ke nang chendon nun de high court ke la sinitum akis bang ka high week ko lake ange re election ne du week ko la hello alam bang ke Nilitum honorable Guwahati High Court along si case ke file tanglo PIL ke samit am tanglo la so pot si la bang so case kan tu lok batai ke tombak grelu High Court along la si non adun tu kan tu update ta prabjin benilitum long ko la si la so teng pensi a case teng pulo tangte constitution teng aron teng pen pulo tangte ilitum la APSLC pen PIL kipi la so teng si high dead lo pulo tangte la ke election bangke biwek po separate voter list semar wek po la so pilon election ke re-election do wek po la silitum re-election aprang India long kame India history long tetun langme 1975 di halabang sohut emergency hotame Indira Gandhi apart hala sohut malpractice pensi election pahai dat di kalimakala la so teng pensi Uttar Pradesh along case pider lo api Supreme Court tumbang order pilo re-election binang koplo lason dakta siltum state Assam state long ta 1983 malom ta la puson lo de la ta re-election do koplo las non itum dak Karbiang long autonomous council long ta kupi bo si re-election ki biun eder ko aron ateng ben siltum keda la silitum aron ateng ben constitution ateng ben dam lo bulo dangte ilitum la case ke highway ko la pen re-election ke la ke dam tang hu rason bi jok je detu re-election kopi posi pedo tunang kong la re-election ke bedo tunang kok la ke panchayat aron ateng pen ke la dak 6 schedule autonomous council along ke election nang bi un e di la sela articles 243 a z along masih ada si tokpon lo ke la so teng lo tang te itum autonomous council masih emetang election ka kondaki aron si semar nang ji la pensi dak election ka biun ji non bangke panchayat along ki bi panchayat atuma pansi la dak autonomous ke la ke panchayat ben akang tui chulang la si akang tui pansi akang dai atuma se election nang ki bi la si aron karkan pusil pulo nitu la MEC election na prank pen la so case ki pidam ke nilitum la so non la election rem date ki pidam da kali la so prank man ki pidam la si la so teng pen pulo tangte autonomous council area ke panchayat atum bang ke election nang bi un e council atum si ke cibia jak kong mo ke do kini ga hamren homosti pen sila so mass joining la pen 6 citizen awareness bi polon joining bang ko ando la pen ke dam tang pen non ko an phai plan ini ilitum la bang so amai la ke hamren constituency pen si patir pipon lo la simili tumalong central committee ilitum general secretary sir Girong Hurr as a chief guest alang linang chetong dun lo la pen litum honor guest of honor la pen litum